Shalom Aleichem, Talafalava, and greetings in the name of our Lord Jesus Christ. Fa'atalo fatu le swafamanu malo o Yesu Kiriso, and welcome to our program. Ao ele amataina i le polokalame le nei afiafi, o le ao amataina I tātou se tatalo. Abba Bishamayim toda toda. We thank you, we bless you, we honor you. Haftai tama I loanga lelei mātou te patipatia lo alofa ma lo whaamaoni le nei I tiula. Le amatai nai foi I al polo kalame e peona masani ai. Whawhitai I avanoa wa etu ina mai e te talai lawa fionga pa ia ma mātou waawai I lo tala noa mai I mata upu e paasino I lo malo I lo nuu o ISARAELU e abelia ma aoa onga ma le sona mo I mātou tangata Kirisiano. O te tatalo tama I taitaina le nei polo kalame le nei afiafi I e whao fo'i lo nei tangata whaamania fo'i I o le mafuta mai tama Ia e whaamania ia te mātou umalava e meisi fo'i ia le aonanga le Global Kingdom TV channel. We thank you, Lord. We honor you. We bless your name. In Yeshua's name I pray. Amen and amen. Okay. Welcome, family. Talo fatu. Ele sofa manu malo Yesu Kiriso. Or I say shalom aleichem. Shalom aleichem to everyone that's joining in Ilinea Fiafi e whaatalo whatuai I le sofa manu malo Yesu Kiriso. Mai e whaftai fo'i lo mafuta mai I tato polo kalame e masani ai I po o asolulu ua whaingoina o ISARAELU o le NUU PAIA o Israel the Holy Nation. Ma o nei polo kalame e tala no ai I ni mata upu mai le awhiunga paia po ni mata upu e whaasino I le NUU paia o le atua. Awa o te tali tonu o ni mata upu fo'i e whaasino le malo ISARAELU. E vele fo'i ma le sona mo I tātou ua tuua tātou whaatuatuanga I le atua po ua tātou avea fo'i tātou ma so'o ma le whanau a le atua. Amen. And so, Faila so Fasili for Saukomeni, welcome to leave a comment or a question in our comment box. If I tell you for Elia Onang Ale Global Kingdom TV channel, I te otso umalava our whaftai for Elia Tualivisiona Ale Ministry for a Global Kingdom TV channel. Uma whaiai ona isi polo kalame e tala no ai ia ISARAELU o mata upu e whaasino ia ISARAELU e whesosoani e fo'i I le tatou o la au auna I le atua. E min e peila ona vaai atu ai I le tatou autu, e vai atu I le tatou autu le nei afiafi. O leua tatou o mai I le vaitau nei ua anga I atu le whanaunga a ISARAELU po tangata I utaia e whaamanatu ni aso whapitoa po o tau saminga po ainga o loo taha ua e le whionga pa I le tua. Ia manisi fo I aso whapitoa a tangata I utaia lava. So it's a very exciting time. O se taimi e fia tele, o se taimi e tele ai tu uanga o aonga o se taimi fo'i e malolo ai ngā luenga mo se taimi fo'i o le a tele ia wha potonga pa ia o le a whai I totonu o le NUU pa ia o se vaitau fo'i o le tua tele o tangata mai I NUU ese o anga ia o le anga I atu I totonu o ISARAELU e whamanatu nei aso apitoa. I just want to say shalom. Brother Colin and also my brother Vincent in Hawaii. Thank you for tuning in and for your support. Hopefully we can
have you on this channel soon. Shalom also to Brother Sunia ia ma oto uma lava wale ma wato to swafa o ma fai ona mafuta mai ile nei fiafi so le tata au tu po le tata mata upu le nei fiafi le atatalo no ai nai ia le tau saminga ale atua po le tau saminga ISARAELU wata ua o le aso o ili ngā pu o the Feast of Trumpets o Yom Teruah ile ngangana e beru. Le atata tala no ai fo ile tausanga fo ile tau ise aso whapito fo ua wha ngai na ISARAELU e wha manatu waile lato tausanga fo ele e pei fo una ta ua inisi po kalami o mawai e se lava le kalena a tangata e peru e se fo le kalena ai tātou le whaanga e pei fo ile kalena tangata saina so there's many different calendars le tupu ai fo ta tele lo fo e se le tele o kalena o lo whaanga e atu nu ese so o le kalena la tangata iutaia e follow fo ina le I ngai o ina po o le alu o le masina. It's called the lunar calendar. O le kalena le whaanga I tātou, o le kalena le Gregorian calendar, e muli le pe follow I movements a le la. O le mea na, ese ai aso e pa u ai aso whapitoa I le kalena e peru, ma le kalena a I tātou o inu ese some of us. So, greetings again. Shalom alaikum and welcome. Ole tato mataupula na, ole autuna, ole tau fai fo ilo fa tau va. Tala no ma va ai. Po a foi se tala no mai ole afionga pa ia le tua. Ile Feast of Trumpets, ole aso le ili ngā pu, ole Yom Teruah, ia ma se fa manatuina fo ia tangata I taia ole lato tau sanga fo. Amen. Okay, so ole tata watu la I tata ai ile Yom Teruah. Yom Teruah po le Feast of Trumpets o le aso o ili ngā pu. Ia whailo ia oelo tuspa ia. Tata suela tata tusi ile Levitiko I luasipun malitolu. Po I po luasu malitolu e o ile luasipun malifa. O le a o whaitau I nātu. E lua ni tusi mai le whengenga tuai, o lo o ta ua mai ai le Feast of Trumpets o le a o whaitau ina le nei fiafi. So le tata tusi mua le Levitiko lua suma tolu, whai upu lua suma tolu, mai whai upu lua suma wha. Ua whetalai mai fo I ova ia Mose ua whapea mai, whai atu ia le whanaunga ISARAELU, I whapea atu, o le fitunga masina, o le aso mua le masina, ia o tō whai ai se sāpati, o le whaamanatunga I le ili ngā pū, o le whaapotopotonga pa ia. Amen. Aua tō te whai ai whai poi lusi malima, aua tō te whai ai se ngaluina mamawhai tasi, a ia o tō awatu se taulanga e whai I le api ia I opa. Le tatawa aila I le tasa tuswai taulona lua, I le numera I lua sifunu ma le iba, whai mua ma le lua. So numera I lua sifunu ma le iba, whai mua ma le lua, o le a o whai tawina. O le masina I pitu, o le ulua I aso o le masina, ia whai o tau se whaapotopotonga pa ia, tau te le whai eisanga luenga ma mawhai tasi, o le aso o le ili ngā pū lea I ati o tau. Whai pue lua tau te osia fo I se taulanga mū, e whai ma mea manongi le lei I a Iowa, o le povi poa ta anoa e tasi, o le mamoe poa e tasi, ma tamai mamoe e fitu e tasi lo lato tausanga e sao ona le lei. Ia, o le ni whaamaumaunga ngā le tispa ia e ala I le aso o le ili ngā pū, ma o se tasi nei o tausaminga
whaamanatuina e tangata I teia. Awa e pei o na mawai atu ia le tausaminga o le Feast of the Unleavened Bread le tausaminga I o mawai atu o le tausaminga le tau pau tonu I le vaitau o le eseta le whamanatu tangata kirisiano o le tausaminga o le Paseka o le tausaminga o le areto e le whaafeteina ia ma le tausaminga o vai asusa the Feast of Weeks po le tausaminga o Pentekoso ia o tausaminga na e pa utonu I le vaitau lea e whamanatu ai le eseta ma le toitu o Yesu ma o nei fo I tausaminga e whaasino fo I a Yesu e fo I lato fiso o tainga I le maliu ma le toitu o Yesu Tato o mai la I tausaminga o le nei vaitau I te tono ISARAELU e ai fo I le lato fiso o tainga I a Yesu o le tali tonua o nei tausaminga e o ngā tonu ai I le whaali mai o le Mesia po o Yesu Kiriso lea ua tātou tali tonu ai. Ai awana I ngalo ia te tātou e tua tele fo I tangata iutaia e lo o tali tonu o Yesu le Mesia o lo whaatali pia I le latou Mesia a o tātou o lo o tātou whaatali I le awhio whaalua mai o le tātou Mesia. Amen. So o se tasila nei o aso whaapitoa ua sauni atu ai I tangata iutaia e whaamanatu. E pēlauna ta ua se tasi o pokalami o mawai I le masina leo e lulu. Le masina o lulu. O le masina muli ana I le kalena a tangata iutaia. A o le I amataina le lato kalena e amatai le lato tausanga fau. Now, we will quickly le la share atu la mua la I le tausanga fau a tangata iutaia. Na tatou toi o atu ilea I le ainga lea o le o ili ngā pū. O le tausanga fau a tangata iutaia o the head of the year, Rosh Hashanah. Rosh o le ulu, Hashanah o le tausanga. Rosh Hashanah po le head of the year o le tausanga fau. E loo se tausanga fau lea e tā ue la whiunga pa ia le tua. Awa a tātou te loa. O le whamele e soto se fuluma lua, whaipisuma lua. O le tausanga fau na o po le ulu I masina na e pēra tā ue la whiunga pa ia le tua. Le pa utonua le vaitau o le Paseka. Ai o nisi o whaamaumau tangata skola pa tangata popoto. La tau te manatu ai. O le mafuanga o whaangai ai ua whaamanatu ai e tangata iutaia le tausanga fau le vaitau nei. I le masina e fitu. According to the Bible month, o le masinga I fitu I le e tā ua la whiunga pa ia le tua. Au avea ma masina mua I le kalena tangata iutaia. O le tali tununga nisi o tangata popoto. Whamai o se tū maanga na o mai ma tangata iutaia mai la tau I te tonu le NUU o ISARAELU ina ua fo I mai le tafianga. I would say, watele, afe mafe tau sanga lena tapea, ia, lala watoi fo I mai, wa au mai tu maanga o nisi o atu ni una tapea, ia o se tasila tatonu o le mafuanga ua faa manatu ai e lato, ia le tau sanga fo, e pa tonu wala I le aso o le iringa, o le aso faa manatu ai le iringa pu, o le aso tonu ana, e whaamanatu ai foi ia le tausanga fau a tangata iutaia. Okay, so e whaafewhea la o na whaamanatu ia le tausanga fau a tangata iutaia. E peilana o tā o foi. I le masina a toa e lulu, po le masina muli a le kalena a tangata iutaia. E ili ai pu e mawhai ana ili le pu tusa pele e se mafuanga e te afi ili le pu e te alu ili le pu e le ia se tasi o le a whai atu sona manati e te wawalai e malama uma o le masina na e ili le pu
O aso fo ila o the day of blowing of trumpets. E te whaalongo i te tono Jerusalema ia le e hihili ai o pū ese ese. Ile o pū ese ese i te tono Jerusalema. A o le whaamanatu ai le aso ili ngā pū ma le tausanga fōu a tangata i taio. O le vai tau fo ila lea e tau sasami ai o ni mea o mea tau mafa e tau mafaina i le aso o le tau sang fo tangata i taia. Pe no tau vai atu se tasi o ata o lo tu atu ai nunga o lo ia le ata o le apu o le ata o le fatu o le rimoni ia o le ata o le meli po le hani ia ma le dates dates ia po fu o le palm tree le ia o e suma lie uma ia mea tau mawhana i se vai atu se tasi o plata e ta ua e whape tangata i taia ina ia mau ai se tau sanga fo siwama lie le mafu angana e tau sasami ai ia a whaila o te lo ai tu sape te lei ISARAELU ia e mawhaila wa ona e whaamanatu ina ia le tau sanga fo tangata i taia le nei masina e pei ona tuina atrai luma Okay, Lil, thank you. Yeah, you can see the honey in the middle. Yeah, male. Yep. Okay, so today, walo e fo'ila ia whaatau mai ia whaatau mai fo'i ia le apu male meli. E whaamanatu ai fo'i ia le tausanga fo. Tu sala pe e le whaamanatu vose asa whaapitoa i nei. Ia ai le whaamanatu ai e pe ona whaamanatuina e tangata i taia I tonu o ISARAELU. Okay, so that's how they celebrate it. So with me, I've got the honey, male apple. Yeah, wa whaangaina nei me tangata i taia whaapea. The honey and the apple, pape ia tatou mawai si tausanga fo siwama lie. E shana metuka. Ia mau e tausanga fo siwama lie. Anyways, e pe ona taua e lo ai ia nei aspa pito tonu la fianga pa ia ale tu o se aso o se tu manga masani na o mai matangata i taia mai NUU na tafia ai most likely po Babylonia ale atato atula I le Feast of Trumpets e pe ona taua ai I le fianga pa ia le tu le atato va ai o le trumpets trumpet o le pu po le shofar o pu ia le whaangai te tono ISARAELU o ni pu e whai mai I seu o manu e seu o mamoe e seu o oti o a lava manu e whai ona seu a whene e o ia tangata I taia ia au mai ia seu o manu ia ma whausia e loa ia pu e whaangai na la tau le tau o le shofar a tata baba ai lai le salamo e iwa sfuma le balu whai upoe ono le lau whai tau inatu ese fo le taunga mai o le afionga pa ia le tu opu au lo o whaasa mua mai fo o le sofa e tau lo le sofa o se pule e whai mai I seu o manu a wa o le trumpets ia po opu yes e tele lava ia me e mawhai ona whai ia o lo ia fo ini pu silipa ia vai fo I asola I te tono Samoa I tau sala whai I pu te tele ia le tate vai fo I le whai I le pu a leo I Samoa ese lava ia pu e whaangaina pa o se taimi lava ta wale shofar po o le trumpet I le ngangana e peru le shofar o tatu telo ai o pu ia I pu whapitola mai I seu o manu. Okay. Mai tau atu la ia le salamo e iwa suma le balu whai upu e ono. O pu ma leo o le sofao
ia o tou ala langai I lumo o Iova le tupu. Va ai ila o le whaasamoa mai I le trumpets o pu. A lo whaasamoa mai I le tuspa ia Samoa e le sofa o le sofao. Uninga la, e se ale pu, e se po I le sofao. Le sofao e whai mai I seu o manu. La tatu toi papa ai atu la ilia ini whaonga ina o pu mai le whenga inga tuai. Le whaonga ina o pu mai le whenga inga tuai a wā e ese fo ia ia le leo o le pu. E ese a ia le ilinga o le pu maono malona whaonga ina. E peila I Samoa a tāle longo. E te loa le longo ua tāle ua tāle taimi o le lotu. I aso sa e se fo I le longo ua I loa ua whaise maliu I totono le nuu. E se alona leo whaalongo atu le tāinga o le longo. A pena la le ilina o le pu I totono ISARAELU I le vai tau o le whenga inga tuai e o mai fo I le nei vai tau e se la e te whaalongo atu lea I li lingo le pu e te lo fo e se fo I longa whaongaina la tata papa ai la inisi o ni tūlanga na whaongaina ai le lingo le pu I le taimi le nao mai ai ISARAELU mai le toafa po le tunga pao na e ili lo le pu e loe tangata I utai o le taimi e pack up ai le camp le asauni e toe la e o toe o atu o le a toe o uma fo le lato malo longa le naitu le a toe pack up ia la toe savavali foi pe muli foi I le mea o lo tai nai I lato so every time the trumpet is called it's like time to pack up camp and move on. O le si taimi e ili ai le pu o le e ili pu ina ia paia se whaapotopotonga ina ia potopoto mai ia tangata ia ona na avatu ai fo ilia o se whaatonunga se tasi o le na taina le whanaunga ISARAELU e pe ona whaatonu inai I le tua. O le se taimi e ili ai le pu o se taimi o le ua amataina se aso whaapitoa po ua amataina ai se tau saminga po o se aso e whaalawi loa tuai ua amataina le aso whaapitoa ua whai ai se taulanga whaapitoa po o se aso foi o se tau saminga. E ili foi le pu e avelea ma lapata inga o e eini ni whaalawelawe o le e ao ina o mai. So a warning of danger. Yeah. E ili foi pu e avea ma vi inga. E pe ona ta uele ta tutu spai ta ulena pai ta watu ile salamo iba suma balu fai prono. E ili foi le pu e fai loa atu wai ia le tupu o se taimi mua o le atu la e mai ai ia se tupu lona no fo inga o avea ia matupu e ili le pu e fai loa ai ua iai se tupu po ua faa uina se tupu. E ili foi le pu e le taimi e toi faa poto mai ai se au tau e faa ngā foi le ia pu e ili foi pu I taimi o taua. I taua na watu wai le whanaunga ISARAELU ia e ili foi le pu e whae loa atu wai ia se manu malo pe a whai wa manu malo le whanaunga ISARAELU e foi la le ili atu le pu e whae loa atu wai ua manu malo o le taua ese foi la le ilinga o pu ia ana e loa ia se shofa nei po e le mawhai e foi ona whaalongo pa e mawhai ana I alunga e su le internet ma whaalongo le shofa ma le ilinga ese o le shofa. Tātou te manatu e foi e iai se ni ili ngā pu I le whenga inga tuai le nuu lea o Yeriko e te manatu ai le awhi. Lena tātou e loa lena ta amilo I le whanaunga ISARAELU I Yeriko wha fitua alo na aso fitu lena
ili ai loa pu ai pa'u mai lalo ia pa o Yeriko. E ese le tāua fo'i e iai fo'i le mana e ma le power fo'i ma le authority i le taimi e ili ai le pu. Amen. So o nisi na wawainga i le whaonga i ni taimi fo'i e whaonga ina i le e ili ai le pu. Ai e loo tā ua e le whenga fou ia le ainga lea pa le tau saminga lea o le Feast of Trumpets. E pei o isi tau saminga o i tonu o le whiu pa ia le tua. O loo tā ua rei le tau saminga po le asa papito o le asa toniola, o le asa o whale apitanga, o loo tā ua mai nisi o tau saminga na i tonu o le whiu pa i le peanga inga fou. A o le tau saminga la le o le ili ngā pu. E loo tā ua mai i tonu o le peanga inga fou. Ai o le atatou va ai i nisi po o wha mau le whenga inga fou i le ilinga o pu i taimi e ili ei pu because e iai ia le asa whakitoa o loo tatou nofo nei tatou tangata kerisiano ai e iai le taimi e iai le pu muli o loo whaatali ai I tatou. Amen. So e moni lava e lo I te tonu o le awhianga pa ia le tua I le whenga inga fou ia le e lo tala no mai le whenga inga fou I le aso le inga ai e avea ma taimi tatou te mana tuna tuai ma tatou sa ili ai fo I taimi e ili ai pu ma se wha manatu a le awhianga pa ia a le tua mai le whenga inga fou I ni ili ngā pu o loo tātou va ai atu ai. Amen. E sua mai lalau tusi I le momo koranito e se fulu ma le lima. Momo koranito se fulu ma le lima. Fai upu e lima se fulu ma le lua. O le au fai tawina mo I tātou le nei afiafi. So 1 Corinthians 15 verse 52. O le a fai tau atu le lima sepulu ma le valu e roo I le lima sepulu ma le lua e whaapea whaauta mai o te tau atu ia te o tau le mea lilo e le momoe I tātou uma ai li ua I tātou uma e whaafua se I lava o le emo o le mata pe a I lia le pu whauma a wai e I lia lava e toi tutu mai e uoti ma le ola pea e li ua fo'i I tātou. I'll read the English version. In 1 Corinthians 52 verses 51 or 1 Corinthians 15 verses 51 to 52. Behold, I tell you a mystery. We shall not sleep, but we shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last shofar. For the shofar will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we will be changed. Amen. Mai e ili ai le pu muli. Ala ta fai tau le mua te saloni e pā. Fai upe se fulu ma le onu, o io o ile se fulu ma le pitu. Mua te saloni e pā. Fai upe se fulu ma le onu, o se fulu ma le pitu. A wā e a fio ifo mai le langi le ali I lava, ma le alanga, ma le leo le angi le sili, ma le pū a le atua. E mua fo'i o na toi tutu mai o e uoti o ia kiriso. O na whaafua se I lea, o na aveina e o I tātou e o e ola matatoe, whaatasi ma I lātou I au. Ina ia whita ia I ma lea li I le vani manini, o na tātou whaatasi pe a lava lea ma lea li. Amen. So if I tau atu le tusi le a wā e a fio ifo mai le langi le ali lava ma le alanga
ma le leo le angelu sili ma le pū o le atua. E mua fo'i ona toe tutu mai o we uoti o ia kiriso. Ona papu se I lea ona awei nae o I tātou o e ola matatoe. Whaatasi mai lātou I au. Ina ia whitai iai ma lea li I le vani maninu. Ona tātou whaatasi lava lea ma lea li I. Amen. E awela le nei vai tau. E tātou te mana tunatu ai. E iai ia se tasi there is a future event. E iai se whaapotapotonga tāua lava o luma nei, o luma nai e le ngata ina e whaalongo ina ai le leo o angelu. Ai ole leo a le pū a le atua. Au loo tāua mai I le tatou tuspatau le Korinito ma le Tesalonia. Pena whai tau na atua. O le taimi o le pū muli muli. Amen. E awea lea ma whaamanatu ia te tātou. Tātou te whiohai lava le nei lalolangi. E ile taimi e ili mai e le pū muli muli a le atua. Na te awei na hae mai e whaia le whaaputuputonga I le ea, I le vani manimu. Tātou te pe whailoa ai mo la tātou pali. Amen. There will be a time. So, e moni lava la o le NATO saminga o le Feast of Trumpets. Yom tiru aso ili ngā pū o le tātou whaitau ai I le whenga inga tuai e pe una tā ua ele le vitiko ma le numera. Kai tātou o mai I le whenga inga whau. Tātou wa ai e le tāua foi o le ili o le pū. Ma le se tasi foi o se tasi foi o tūlanga o le ili inga o le pū o luma nai nei. E avele e avei na e ai oe o whioti o ia kiriso ma I tātou po nisi lava o whiola I nava I tāua. E vele ma whaamanati ia te tātou. E ile taimi e ili a le pū muli muli a le tua. Amen. So, awana I whaatamala I tātou. That's why I really enjoy o te fia lava I whaamanatu ia tau saminga a ISARAELU po tau saminga le tua na whaatunuina I le tua I lona NUU e au ina whaamanatuina. E avele ma whaamanatunga fo ia tiau o se whawhangu ia tiau. O le sona la mo I tātou mai le Feast of Trumpets a tau saminga o ili ngā pū le Yom Tiru awana I ngalo ia te tātou kirisiano e ile teimi e ili mai e le pū muli muli a le atu. O e sauni, o sauni, o tātou sauni e si itia I tātou e whaatasi atu malo tātou ali. Amen. Ia o le tātou mata upula nei a whiawhi o le tau saminga o ili ngā pū o le aso foina e whaamanatu ai e tangata I utaia. Ia le lato tausanga fou. Le tausanga fou la tangata I utaia o lo pa utonu lava le masina a lo ta ua le tuspa I o le masina lona fitu. Ai e whaamanatu o a mata I lo le kālena a tangata I utaia. Le pena ta ua e tausami ai le apu, e tausami ai le meli, e tausami ai le rimoni. A velea ina ia maua ai se tausanga fou suama lie e pei ona ta ua e le ngangana e peru e shana metuka. O le upu e peru la o le honey, o le meli, o le divash. Okay. Ai o le tausaminga po le aso o le ili ngā pū o lo whaamanatu mai ia te tātou. Ia taimi ia na ili ai pū I o lo ta ua te tono le pionga pa ia le tua. Ia ai fo ila le taimi e ili mai ai le pū muli le tua. E si itia e o whioti ia kiriso. Ia manisi po I o lo o e ili mai le pū o whiola pia. Ai avea e whailea ma whaapotupotonga.
I le bani manino. Ia, o le au ngani foina o le pola kalame le nei afiafi ina ia saunia oe, saunia. Amen. O lo sauni tangata iutaia e whaamanatu ia nei aso whaapitua I lino sau mamawhai o tau mafa sua malie ia ma ave ai fo'i taulanga. O taulanga e whai le nei vai tau. O se taulanga e peo na masani ai I vai aso taitasi po masina taitasi. A tangata iutaia whamai e sili atu ia me ave lamlanga nei vai tau nai I taulanga e masani ai ia. So, for me, o au fo'i o le sona mo au iai ISARAELU le whaamanatuina ai. O te whaavai e fo'i I lo tangata po o mama, po avea au ma ia lang I loa mai iai e le atua. I le sua ma lie o le atua. Ono o le tatou testimony, ono o le o le tatou langa e whaavai mai e mata mo fie le whaai our character. Ia whaahali atu ai le sua malie o Yesu Kiriso. Amen. So, au le whaai uina I tātou le tatalo. I'll just quickly go through some of our lesona. Ia o nisi po o lesona. E mawhai ona tātou maua mai I le tausanga fōa tangata iutaia ma le tausaminga o lili ngā pū o mua tātou whae loa atu le sua malie o Yesu Kiriso. Amen. A whai wa sua malie ia le suafo Yesu malona ngā lelei malona wha maoni I ate oe ia awane I tuua ia ate oe ai e whaali atu le sua malie o Yesu Kiriso I se tasi. So I'm also planning of maybe getting together with some friends to have some honey and apples, dip in honey. E tala noa atu ai fo, I ma whaamanatu ai, e sua malie lava Yesu Kiriso. E moni e telefi tā, ma whainga tātou te e uia, ma whetā iai mai tātou. Ai awana I ngalo, e sua malie lava Yesu Kiriso. Amen. O le sona mai le Feast of Trumpets, ole e ele taimi e ili mai ele pua le tua. Ia tātou sin, ia ave tātou a whai e ili mai le pua tātou wheo o tibo o mali liu. Ia tātou te tūla e mai. A whai e ili mai le pua le tua o tātou iai lawa le nei lau ele ele. Ia ave a e ina I tātou. Tātou e whai le whaapotapotonga pa ia. I le langi. Amen. I o se whaamanatu ngā po ni le sona. Tātou te maua mai. I aso whaapitua a tangata. Itaia po tangata ISARAELU. So I just want to wish you a whaila e whaamanatu atu e se tangata a whaila e whimana o se tangata I utaia e whaamanui atu le aso o le le tausanga fau I se tasi. La tau te whaapia shanato va. Tau sanga fau manuia, tau sanga fau sua malie, shana metuka. Ole ngangana e peru ile ta uai foi ia le aso o ili ngā pū le ta ua Yom Teruah. Yom Teruah. O pū ia e ili, le mau mai sewa manu le ta ua o le shofar, o lo whaasa mua mai ile salamu e iwa sifunu mai le baru whaapea sofao. Le iwa suma vere whai poe ono. Okay, ia mau le tātou polo kalame na le nei afiafi o luma nai o le atala noa I fo I sesi aso whaapitua o le aso lea o le tongi ola. Amen. Ia whaaputai I lo mafuta mai. Thank you for joining us tonight. And if you're watching this on a replay, thank you for tuning in. Ia whaamani le tua, ia te oto, ia whaamani fo le tua le au nanga Global Kingdom TV channel. Abba, we thank you. Tamaile nei afiafi wa e whaama natu mai a te mātou le usua malie o le mātou mawhitanga ma oe pe a whai mātou te mawhuta atu ia te oe ma e hao foi na mātou whaelo atu le sua malie o lo suafa ma lo ma lo anga lelei ma lo wha maoni I nisi lātou te loo I loa oe tama. Ia o le nei fo I afiafi ua a vea ma whaamanatu ma se whawhangu ia te mātou. Ina ia awane I mātou whaatamala, ia mātou ola mātala, e ile taimi e ili mai ele pua lo whio, ma a watu I nai lau whanau.
tama ia matou sauni, matou nofu sauni, ina ia ili mai le pu o matou sauni. Ia e whaamanie ia o mawhai o na maputa mai, whaamanie au nanga le Global Kingdom TV channel. I pray this in the name of Yeshua. Amen and amen. So if you want to wish a Jewish friend, I so wo you say if you whaamana tuai ia le tausanga, if you whaamania tuai le tausanga po, there, Shana Tova, na Metuka. If whaamania le tua, will wa I sent the vai aso umanai. God bless.